dagi gumuli man tadagi. Do haron lagi kadaw timpud-timpud iti napatulon da moy pamisunod nga magisusuay kapodosan mo. Doho napaborosom, ay kanto podos kopiyo nga umbalo pag Endro talod da moy pamisunod diha tok monging pamati talinganu. Monging pamati talinganu dat isiyo na mamisunod. Sakira dat edsan salumi na may panasihat diha nga mangisa ngisisiyo ay sangkura kasinduan lagi no. Nga umbal pagidit iti na kamo na magisusuay gyahot karalano dati iswanggot manahakot taguran umati kaumbalutan ngay. Nga ilo nagila pagangatan no pa dati kasawan bay no nga kapuriman to kay iati no pati nga konsado man tada kinorohingan napalid to ko nakatangkid to ko hampir 100 set iati no pati nga kapuriman to ko miagalid di kapurimanan dati wo miloh to ko ida gumuli dat api haram mo ipapaingat mandad ko no pod haram mo ipapayloh dia haram mo ipapaingat dia nga hiri no kapuriman to ko di orulo ginawa bo apanganakan ko nagimangkon da sumuano ade ka haron no di kasalahan na pinuon sa di tanganak no ngoyo kono di kubil mo dili nasihatay pingka mo ti dili tanganak no iyati ka no kano di kau pun ada anak wah kano gi intan kunam hinggo no kongon iya nga hari tanak ka sinuman salai tanak no sumandak ngoyo no dit sampi duo sungkad tukad sunuday ni kasunuday ay pingka mo tilo tanak no nakita ko ka wah no kadi simbar no ay kada ko tid iya mo ti nga hari tanak ko tandu kanu gi sansala ni tanak ko kusay pingka la tanak wagu no kanu minamisunod no kadit ni no sunuday ay iya mo ti nga hari tanak wagu ka irini kamoyan kudat apurimanani dati ti kapolidon dati isuang no pod penatalayanan na kasobon bay no nga apurimanani dati miagalid dit papagulo to kod pamagunan ko papagulod pelayanan na kinorohingan dada motet ato ko po konging among talingad nasihatan di Elda Enro dat ay nakura dito pagulunan lagi dong pamagunan ka wah gumuli mantad to kanagi ikamondat I will go mantad to kanagi kano po sangulo na tambalot nga kada dati andado dot gisombo ina pay susunod da kinarhingan nga apodos gumuli to kanagi dadamot at ina pay susunod da kinarhingan nga ay aluhoy pakasari alam bayad pakasari iri no kasiwatan dati da gumuli to sayra no pod apodos at susunod da kinarahingan tok ay garit to kanu mati kada boros at kinarahingan tulun sa pitulun nagiot mo nasihat dia nga tok kom mimbulay no motit apanganakan apodos to purimanan nga paing kukuren no kinarahingan naman hakot ay susunod agumo no moti nakita dati kapagalan da isuang kitabot ino pa isusunod da kinarahingan nga apodos isa no pakapagalan dati miagal di Raja Daud gisambot napatay na nga tanak ko gulo magumo pa isuay apodos no matiritiyo di dondo iti asaraw dati aya miagal di no ko sadu ako ka irinad ay I will go to kono gumuli to kono kada to kono anda dod
ilo tongo ketua gereja rumikot temui popoingat. Kanu pod hiti nga kada dati may andado gisombot ilot ongo mositar rumikot may popoilo dati tok paingka mo ti diti tampinay ka. Tu opuri manani dati ribo. Nga ming kadaw tatud da agu muli. Angatan do makan nga to kono makan ka nga wah kam ay mo kayo tumanaw ke. Ano ming kadaw tatud opuri manan dati dahar keperluan dot ay pasimbanon gumuli kumakin orahingan gumuli to kono. Ino pa'y kapuhangan da ginaw di paintopot nga numan pugaso. Tulun-tulun di iswanggo komo sikinon to kom papanganak komo ti dilo. Ino pa'y tulun da mosikin nga kaubasan no gi dot asaru yolo kagumuan diolo kagumuan iti tulun da mosikin nga agayo no gi ot sokongan diolo muntok kepelayanan da kinorohingan. Palad. So kira no podid iyo lo patutod ato ko ti kumaya. Kakuan no po nga ino po'y akuwa to sokongan muntok kepelayanan kinorohingan nga iti tulun no mosikin ka. Iri no matudi kakuan dot oy pakayaan ko no pondohom okon no gid ako manahak kasukungan kumad pelayanan kinorohingan kamatuk kinorohingan gi iti no di ti mosikin ngai to ko di timpudon do. Iyolo no po nga opuhang kopio ka. Mereka sangat dermawan. Hali piah dot ino pa'y kahaharan dilo nga akuri. Numan dilo gompio iti kaboboyuhon do opuhang o bintahak om nasilih dot kaubasanan dilo do manahak. Sayra no pod ino po hit kahaharan do kaposiyon dilo nga maman no po insoko gisombo ipiahi kahaharan dilo ikorohyan dilo montokot kahaharan no pemagunan nga aiso no iswang no kaposiyon dilo. Tok ilo na dadi rikoton kopio gi nga tok ginawon no po gyak kumaya haro no po bo. Haro no po da. Ino po di patandasan nga kakaya ako no po tim tok sukungon kuno pelayanan kinorohingan ka. Hirin di parikatan ki. Nga ogumutulun sayra no pod manimong ilo kahaharan no pemagunan mumbal no manginto bopiro halinay da timpu da gunoon dot kanu di kahaharan hidi om iswang no pun dot kaginawaan dilo di nga sayra kanu ilo di kahaharan iyolo no pod di nga orang-orang kaya yang gagal. Tulun do kaya dit orang kaya yang gagal. Ino pun do hit ay sokongan dilo om pononudan dilo kumakin orahingan nga osilih dot ay kumoduo. Kapagulo na gindit kahaharan do hiri. Kana pod hiti nga mereka gagal menjadi orang kaya bagi Tuhan. Om tumbayan aku dot ay ipagilitan di jemaat ngai hitid Sabah Labuan nga agumuit orang kaya yang gagal. Orang kaya yang gagal bagi Tuhan. Om isay no ko ilod iso no pemantadit orang kaya yang gagal di nga yati. Jadi keperluan to kono po nga kano kago sumilih dot orang kaya yang menang. Okay? Menyokong takod pelayanan da kinorohingan. Nunuhot keperluan dati pagulunan dati kinorohingan. Pengkura papagulo sokongan dati muntak pelayanan persepuluhan persembahan irinohot keperluan dati dot I will go gumuli kago kumakin rohingan. Dadamu ta ino po'y kapurimanan delod ay maganok kahaharan nga
minggayo, ino pa kagoy ginawa dilo nga okon no gid akagasan montok dot kahaharan pamagunan. Minggumo nagi kaharan dilo nga iri nagiit popogirot do ginawa dilo dot manudlobi kagumo mamusaraw nan dilo dat ino pay titahak dilo kumakinarahingan nga nagi kadaw i persapuluhan nga iso ititahak ko tagayo di tidak adil. Haron na po'y apurimanan datid amu adil iti titahak dati kumakinarahingan tok pensuang tok kanulot orang yang gagal. Ada di mangura kaya orang kaya yang gagal. Nga ino pa'y kabaling kahangan to ket nga okon to iko kaya mosikin to po gagal po kago. Orang miskin yang gagal po kago ay narutom na di kapiyat di. Sekira napad orang kaya yang gagal kapuriman pakatundod dong pamagunan ka. Nga ino po hit nausong kapiyat itang Pinay. Inarutom kang kuyo nga mosikin po kago, gagal po kago. Kapuriman to kano pod ino po hit persembahan, persapuluhan, panguhupan dati montok kot pelayanan na kinarahingan nga iso ititahakot agat. Kapuriman to kod tidak adil nga iati nit orang-orang yang gagal di hadapan Tuhan. Nga tapot kapiyam apuriman ani mo tiri sumono kano katusindot 100,000 pira di persapuluhan 10,000 to gumo ni 10,000 kano to katusinda 1,000 persapuluhan 100 siam podi na 100 ka kapuriman to kano pod harohot ketidakadilan isuangget persembahan persapuluhan sokongan dati montok pelayanan tokoy haro numuti kaboboyohon dati iati na po nga orang yang gagal di hadapan Tuhan. Sarohon na dati da kinarahingan na pohom tes pawo hisyo pira-pira tulun ipagilitan dati manahakdot kekayaan, kahaharan. Nga miyampay dit kahaharanid di rikot na gidi pagumbalan di lobi kagayo gisombot ino pa di titahak kumadilo di nga osilidid iso ikapagalan dadamo to iati no po nga isuang dot kamosikinon. Ino pa'y kahaharan dati nga mantad kinorohingan. Sakira na pod gisombot ay mamaratu datid isuang dot pananudan kumakinorohingan ni kahaharan nga ino pa'y kahaharan dati di nga tok numandorogon gunaw dot mamaratu dati. Yolo no podihom mada to kay diti kumaya. Sonong nagidid kaya dot nagidi aratu nga siumbali do gyabo. Siumbali da kasakay di karitad. Ako kuroh madilo ninja kano kukuroh madadid ay kotarimod sambulan 20,000, 30,000 hari ginaw ti di mo. Nga sakira no podid tapot takaratu ilot ay tusi nilo nagitagal nagidi tagal ka. Tumbayan ako akita kinarahingan dat monikid dati kahit tako kamo. Mungkin dat tampinay wilis anuan na kinarahingan do paying kaginumod kahaharan ilan ni kinarahingan do kahit isyo. Nga di kinarahingan anuan ni Jalin Kundayong man kuno pa isilo anuayom tatap na isyo nando nga may sambayang kamatugi.
Iso no po korohian om gisombo mandati go puso iti kakayaan dit lobi kagayo monio po pemusarahan ginawa dati gisombo yati no po nga ay popowon sa ako piyontok ko itagwangan na kinorohingan. Haro piro-piro tulun, di sayra no pod iswang ko komosikinon, nga opuahang yulo, nga sayra no pod kaya yulo, minta lang nun dohit katamahawon. Kakuaan no po nga haray day iman diolo, nga akoro, mantadidit pagindalanan do miyagalidi, sayra dot ikosanongon no kapasin diolo, nga iri nagindahit mamarutumbo kapasin diolo isuang pananudan umakinorohingan. Tumano ko haray ko piyat di. Ino pa idigulungan mo si kinisyo. Sigog kay di dot ano pa nila ng pengkuro nga nakakaya. Sayra di nakakaya nga ano di mo sambayang. Right ko kaugaman anay siyo. Ilo nalo ko mo yan nilo. Dat ino pa itulun-tulun na may galid di nga mereka orang-orang yang gagal. Narotian dati dat itino po pumagunan itiyon na to mo dati dat dadamot teman dado korikoton do kinorohingan. Jadi idlo kahaharan nga o ilan dati dat man to kono gunood dadamot. Karita dati gunon to kono dadamot dat hiti pamagunan. Kapatayon korikoton do kinorohingan do koenduo isoot rikoton datid it tatap nun haro destinasi yang pasti. Jadi dadamut atau korikot tidit ikomuntokod destinasi yang pasti korikatan di Yesus kumuin duom iti kapatayon sentob no po di kahaharan dati nga irino hit gunoon dati damot atau kay ay gitan no po tilambus. Okay? Ilo na dadi dat nuno na po pinatumboyo da kinorohingan nanuan to katumbayaan dat mula sa damot nga manto ko no siliho dat ay kinorohingan ako pagulo. Kautamaan pa dati nga kinorohingan. Ilo pinalasan kinorohingan da damot man dati dat panguhup gunon dati ay magindalan kaposian do karohanian da damot dat magandad to kod orikatitit duohot rikoton dati destinasi yang pasti ti kaumpokon do kaposian dati korikoton di Yesus ukumain duo. Bah miagal di pohitian to kana ti pelajaran iti kasuabon bay no. Kano misisa to kod iswang samayan. Kinorohingan o sundu iswang kerjaan sorga kung sikaw dot kasuaban diti insan pakagud kapuriman ni hay dot haro timpu-timpu itinopot tomodon na kaposian dahay nga koinsadu mantad dia. Nga sayrad kapuriman ni hay kapuriman nandahay iti kantakan iti uhupay na hay gumuli kago kumadia kada gisombo ino pay kahaharan dot pinatumboyo no kumadahay nga mangigit dahay arulun koinsadu mantad dia. Sumumbayang gihay montokit jemaat no teka umat-umat dit nakalomok nakalakud nakoinsadu mantad dia. Sakirad anuan no yahay dot kasiwatan na may pamagampot diolo, may pamagaway diolo, nga anuay yahay kuwasa gisambot harohot ralan dahay da may panginsamok diolo. Isuang gatim pumiyagalid di, nga may dad iyahay kadaw nga agirot, kasari-sari dot gumuli sumuan di kumadia. Kung sikaw Tuhan, mantada sa kadungnod tindalanon buruon kapasyan dahay datadaw Dubai no, gisambot asimbayan atibus kandalanon dahay kopi solot kagoy haydot kasuaban na suwap.
Tinasambayang dahay iswa ngaran Tuhan Yesus. Amin. Bah, hinakopo nga siya wilot YouTube din uto minundar ko piyo. Haro, nakantakan na tiyo lolo bagi. Bah, hinakopo ang kapirubat ako kaswaban na swam.